izborniče okuplja u Tuzli. Ništa, možete nam samo ukratko par informacija reći ko je sve došao i naravno kakav je plan priprema do utakmice sa Švicarskom. Pa plan priprema će biti da se sad mislim, svi nisu stigli još. Evo, na primjer, Lazić i Atić će doći sutra popodne radi isto tako i penala zbog obaveza u klubu, a privatni razlozi što se tiče Atića i Lazića. Sad ćemo vidjeti ostali momci, danas ćemo odraditi jedan regeneracijski trening s obzirom da su neki od njih igrali kup natjecanja i jedan regeneracijski trening gdje ćemo se malo okupiti, porazgovarati i ono što se kaže, odrediti uloge. Nadam se da će tokom dana sad svi ostali biti prisutni. Čekamo još situaciju sa Robertsonom koji ima neki privatni problem oko vize. Ja se nadam da bi to mogli riješiti danas, sutra, pa da se on priključi, onda da vidimo kako ćemo moći se pripremiti najbolje za taj petak. Ono što je još bitno, mislim da smo se odlučili na jedan dobar projekt da priključimo mlade momke, da napravimo tu B selekciju koja će isto tako biti tu u Tuzli, gdje ćemo tu pokušati iskontrolirati cijeli stav, gdje će to trener Marko odraditi taj dio i da ćemo pokušati u četvrtak da ta mlada ekipa odigrati utakmicu protiv Slobode Vite i onda u petak odigrati sa Švicarskom i vidjeti kako to ide. Možete nam nešto reći o našem narodnom protivniku, jeste li ga skautirali, šta kažu vaše informacije, u kakvom se zapravo protivniku radi? Pa znate šta, radi se o protivniku koji je sad već duže zajedno, jer oni su morali proći predkvalifikacije sve i znate, oni su ekipa koja je tih 12-13 utakmica odigrala u kontinuitetu zajedno, međutim evo vidite i oni imaju problema. Znači neki igrači tipa Schumacher, evo navodno sad i Fofana će vjerovatno biti vani, ali to je uvijek izazov jer neko drugi, ono što se kaže, uskače u njihove cipele ili patike, tako čeka priliku i vjerovatno jedna ekipa koja je modelom igre pokazala neku drugu košarku, znači puno šuta za 3 poena, puno tranzicijske igre, treba ih staviti stvarno na 5-5 igru, ne dozvoliti tu tranziciju i na to se bazira što se tiče obrambenog dijela, napadački, adaptirati se eventualno njihova preuzimanja ako će ih imati, što su imali na primjer u utakmici protiv Srbije, na primjer u utakmici protiv Turske to nisu mogli jer Turci su stvarno ušli u utakmicu odmah ono što se kaže full i bez ikakvog kalkuliranja, prema tome od prve minute trebamo biti takvi.